fofoga i TALAFOU le TUAP ilunga o anala leo 5 fa'oaga mo tasi o fitu tesi male fa iva tasi tesi male tasi male fa mo iva lua tesi male tasi malunga o le sino mai ngoa iai ilunga o le TUAP Facebook page male ala ata le malo le TV iva le si fofoga o Samoa le TUAP. Talofa lava o TALAFOU mai lau leitio le si ufofonga o Samoa le TUAP. E lata i le tolu se lau wafe le seleni ua talosagaina e le Matagaluega o Faatoaga ma Faigafaiva i le Kapeneta. A wale fausiaina o le fale teu oloa i Savaii e tāpena ai pusa oloa mo le awina atu i maketi i fafo. Ua whaailoa e le minista o Faatoaga ma Faigafaiva i a LAU le mali e toa le ua tea po lata e vao Fosi Schmidt le tele o ulua e seleselenga e alumia le tele o fua o Faatoaga i tangata o olo'o ave a latou oloa i maketi i fafo. Na ia whaailoa foi. E iaini se o maketi mai fafo ua fia mana o mia le saini o latou kone karate ma tangata faifa'atoaga ina ia avatu sa o fua o latou Faatoaga ia latou maketi. E iaini si o itumalo ua mai a latou tupe sa atu inatu mo le fausia o ofisa o fono faavai pe tai ele i mai ale Galuega o le fale. E iaini so itumalo ua mai ana fausia la tau ofisa ai le aini tangata fai Galuega e faatinoina Galuega. O le mafua anga lea o le faatuai o poloketi a nisi o itumalo ono o le le mulimulita ia o fai faavai o le faangaina o seleni ua mai atu inatu le poloketi tasi miliona. Ua fautuaina le Matagaluega o tina Tamaitai a tina e onu'u maanga feso'ota'i le atunu'u ina ia longo atu le ofisa pe afai e iai se fa'ale tonu i le taitaifono ma le komiti fa'atino o le miliona. O le masina o yuni o le a mawai foi le isi miliona. Ua tau mawhai le fale tupe o Samoa le National Bank e whaia se Paul Kalami fa'ataitai o nono ngā tupe laiti mo le au faifa'atoaga ma le au failafumanu fa'apea le au Faigafaiva. Ina ia si itia lato watina e olo'o fa'atino. O le nei Paul Kalame wa amatalia le motu i Savaii i le nganga e feso'ota'i i tupe ngalue, fa'atawina o mea Faigafaiva, fa'alauteleina o le pisinisi, fa'apea le fa'atupeina o oloa olo'o awina atu i fafo. Mo i lato olo'o fia talosanga mo nono ngā tupe e feso'ota'i a lato watina e te tauona ave le talosanga e tutonu o le asosio olo'o iai. E te tauona iai fo i se teo ngā tupe i totonu o le fale tupe o Tagatanu'u Samoa, ma e te tauona whaamaonia le asosiolo e iai lau talosanga ma tu inatu i le fale tupe mo i loilonga. E lima afe tala e mawhai o nanga wa ai mo le talosanga mua ma a fai e solonga le leile pisinisi e o atu i le sefulu wafe ma le tolu sefulu wafe le tupe nono mai le fale tupe. A fai e solonga le leile nei por kalame whaataitai o le a mautinoa le toi whaawawina. Ua matauina le Matagaluega o pisinisi ala manuia maleipa i le vaenga o Galuega whaavaitaimi. Le toa tele o le atunu'u e toe mai i mau wanoa o na e fiu e feso'ota'i i le taimi o whaatalatalanoanga ma sui o company mai fafo. E iei nisi o loo whaitioina le whaatinonga o Galuega le ofisa ma tuua ia le whaamaoni o le au whai Galuega ma le whaalatua pe tai o loo matauina foi e leo ngalulu e whaatasi le atunu'u o loo talosanga mo ia wanoa ma le au whai Galuega i le vaenga o Galuega whaavaitaimi. Ua fautuaina ai le mana o mia o na tausia whaamomaunga ua mai atu inatu mo talosanga e pei o numero telefoni ma e-maili e mawhai ana feso'ota'i atu ai le ofisa i le taimi o whaatalanoanga. E te tauona whaailoa le swinga o whaamitalanga sa atu inatu mua i to tonu o le ofisa. Ta ua le Matagaluega o pisinisi ala manuia maleipa e se LAU 13 i la tau o loo whaangasolo whaatalanoanga i le aso 13 ma le aso 17 o le nei masina mo awanoa i Galuega whaavaitaimi. E ono se fulutasi le a whai o au malanga ese le a malanga mai le whunutanga tele le Ekalesia Katoliko i le lalolangi. E usuia i le masina fawolo o tali malo ai le Ekalesia Katoliko i Samoa. Ta ua le puleanga Samoa pia ia Father Spa Silva o atunu'u mai le Pasifika, Europa, Amerika, Filipaina o le a mawhai o na awai mai o na suyu sufono. E se fulutasi so a komiti ese o loo whai e tāpenanga o vaenga te itasi. Komiko i la kou o le awa aia e piko pōma o loo a fio mai a waile nei foi fontanga. Ia, whapea foi o la tau e vaia malo, to miti o le whela wa inga,
komiki o le soifu maloloinga ia whapefol komiki o kupe. O le nei fonotanga o le a whaamaiaina le Ekalesia Katoliko i Samalai ulu i Savaii, e whaamanatu le taunu umai o misionari le Ekalesia Katoliko i Samoa, ma o le a awaia i fo i le tātou malo, o se tasi o vaenga tāua o le whaamanatuina o le ono se fulu tausanga. O talafona mai lau leitio le 2AP mo le amatanga o ngā luenga o le nei ASO, ia manuia te le whi au mga luenga o le awhia ngai male atunu'u. Whaafafonga i talafou le 2AP i lunga o anala leo 5 fa'o'a mo, mo tasi o fitu tesi ma le wha, iwa tasi tesi ma le tasi, ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi. Ma lunga o le sino mai ngoa i ai i lunga o le 2AP Facebook page, ma le ala ata le malo o le TV iwa. Le si whafonga o Samoa, le 2AP.